kuwa mbere tariki 21 Werurwe 2022. Uyu ni umunsi wa 80 w'umwaka wa 2022. Ni ukuvuga ko hasigaye iminsi 285 kugira ngo uyu mwaka ugere ku musozo. Uyu munsi ahahise, ese niki cyabaye kuri uyu munsi mu myaka yashize? Mu mwaka wa 630 umwami w'abami Heraclius yabashije kwigarurira ubwami bwari bwaraguye mu maboko y'abaperisi. Mu gihe kandi tariki nk'iyi umwaka w'igihumbi 556 Thomas Cranel wari Archbishop wa Canterbury. Uyu Archbishop wa Canterbury aba ari umuyobozi wa kabiri w'idini ry'Abangirikani inyuma y'umwami cyangwa se umwamikazi w'itorero ry'Abangirikani, nanone baryita Church of England. Uyu Thomas Cranel wari Archbishop wa Canterbury kuri tariki y'umwaka w'556 yaratwitswe nyuma yo guhakana ihame rya karindwi muri Anglicanisme cyangwa se idini ry'Abangirikani. Tariki 21 Werurwe mwaka w'igihumbi 788 hafi y'umujyi wose wa New Orleans watwitswe n'inkongi y'umuriro. Tariki 21 Werurwe mwaka w'igihumbi 851 umwami w'abami Tudok yari uwo muri Vietnam icyo gihe yategetse ko abashumba bose cyangwa se abigisha mu idini rya Gikristo bose bagomba kwicwa. Itariki nk'iyi kandi mwaka w'igihumbi 858 ingabo z'Abongereza zigaruriye umujyi wa Lucknow mu gihugu cy'Ubuhinde, bishyira iherezo ku myivumbagatanyo y'Abahinde ndetse bituma Abongereza babasha gukoloniza Ubuhinde neza. Tariki 21 Werurwe mwaka w'igihumbi 1835 habaye intambaro ya Bentonville muri North Carolina ndetse igera ku musozo, bica intege ingabo za Confederates. Confederates nk'uko twakunze kubivuga ni ingabo zari zo muri leta zari zarigumuye mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamagana ikurwaho ry'ubucakara. Uko gutsindwa urugamba rwa Bentonville byafashije ingabo za Union guhangana ndetse zikabasha kugera ku mipango yose ya General William Sherman. Tariki 21 Werurwe mwaka w'igihumbi 1910 Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yageneye pension ingana n'amadolari 10,000 ku mwaka Roosevelt wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tariki 21 Werurwe mwaka w'igihumbi 1918 Abadage batangije urugamba rwa Somme rwa kabiri. Uru rugamba rwa Somme ruzwi nka rumwe mu rugamba rwarwaniwe mu ndaki cyane. Tariki 21 Werurwe mwaka w'igihumbi 1941 icyambu cya nyuma cyari mu maboko y'Abataliyane muri Afurika cyari muri Libya mu burasirazuba bwayo kigaruriwe n'ingabo z'Abongereza, aho hari mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Tariki 21 Werurwe mwaka w'igihumbi 1951 uwari minisitiri w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Marshall yatangaje ko igisirikare cyabo cyagize abasirikare miliyoni 2,900 kuva intambara ya Korea yatangira. Iyo ntambara yahuzaga Korea zombi yabaye mu myaka ya 1951 kugeza mu 1954. Tariki 21 Werurwe mwaka w'igihumbi 1933 gereza ya Alcatraz muri California yarafunzwe. Iyi gereza yari ku kigo cya Alcatraz. Alcatraz uyireba neza iri mu mujyi wa San Francisco muri leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tariki 21 Werurwe mwaka w'igihumbi 1935 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje ikigendajuru Rangers cya 9 mu isanzure mu kugerageza guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Soviet kugera ku kwezi ku nshuro ya mbere. Tariki 21 Werurwe mwaka w'igihumbi 1971 Platoon ebyiri zo mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanze gukora igitero mu ntambara ya Vietnam. Tariki 21 Werurwe mwaka w'igihumbi 1975 imijyi ya Hue ndetse n'indi mijyi yo muri Vietnam y'amajyepfo abayitiyemo bakomezaga guhunga, mu gihe ingabo za Vietnam y'amajyaruguru zo zakomezaga kwegera imbere zishaka kwigarura n'ibindi bice bya Vietnam y'amajyepfo. Tariki 21 Werurwe mwaka w'igihumbi 1980 Perezida Jimmy Carter yatangaje ko nta mwatlete n'umwe w'umunyamerika uzitabira imikino ya Olympique yagombaga kubera mu Burusiya nk'igihano kubera igitero Abasoviet bari barakoze muri Afghanistan.
Tariki 21 Werurwe umwaka w'igihumbi 1990 Namibia yabonye ubwigenge nyuma y'imyaka 106 mu bukoloni bw'Abadage ndetse na leta ya Afurika y'Epfo yari itegetswe n'abazungu. Tariki nk'iyi kandi mu mwaka wa 2006 urubuga rwa Twitter rwatangiye ku mugaragaro. Ese ni abahe bantu bazwi bavutse kuri uyu munsi? Tariki 21 Werurwe umwaka w'igihumbi 1685 havutse Johann Sebastian Bach. Uyu yari umucuranzi w'Umudage, umwe mu bazwi ndetse bakomeye cyane. Tariki 21 Werurwe umwaka w'igihumbi 1824 havutse mutagatifu Angela Merici. Angela Merici ni mutagatifu muri Kiliziya Gatolika w'Umutaliyani. Tariki 21 Werurwe umwaka w'igihumbi 1808 havutse Benito Juarez. Benito Juarez yabaye perezida wa 26 w'igihugu cya Mexique. Mu gihe kandi tariki 20 Werurwe umwaka w'igihumbi 1737 havutse Rama wa mbere. Rama wa mbere yari umwami w'abami wa Siam. Siam ni izina kera ryitwaga igihugu cya Thailand. Mu gihe kandi tariki 20 Werurwe umwaka w'igihumbi 1869 havutse Albert Kahn. Uyu yari umwenjeniyeri. Uyu mwenjeniyeri Albert Kahn yari umunyamerika. Niwe watanze igishushanyo ndetse anagena uko inganda zikora imodoka zizajya ziba ziteye. Tariki 20 Werurwe umwaka w'igihumbi 1926 havutse Hans Dietrich Genscher. Uyu yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'Ubudage. Tariki 20 Werurwe umwaka w'igihumbi 1961 havutse Lothar Matthäus. Uyu yari umufootballer cyangwa se umukinnyi w'umupira w'amaguru w'Umudage. Yatwaye ibikombe by'isi 2 ndetse na Euro 2. Mu gihe kandi tariki nk'iyi mu mwaka w'igihumbi 1985 havutse Adnan Peterson. Uyu asanzwe ari umukinnyi w'umukino witwa American Football ndetse n'umwe mu bakinnyi bazwiho umuvuduko mwinshi ku isi.